Планируют подвести... Города Якутска. Стоимость 1 квадратного метра от 30 550 рублей. Предоставляем рассрочку до конца строительства объекта. Приглашаем в долевое участие по строительству квартир и теплых гаражей. Жилсоцинвест. Жилье – реальность. Компания «Небо в алмазах» поздравляет вас с наступающим Новым годом и в преддверии новогодних праздников реализует петарды, хлопушки, бенгальские огни, римские свечи, фонтаны, фестивальные шары, суперсалюты и другие пиротехнические изделия по ценам производителя. Оптовым покупателям скидки до 25%. Встречайте Новый год ярко! Вилюйский переулок 6, торговый центр «Партнер», павильон 7, дом торговли, 4-й этаж. Знают взрослые и дети, нет ее вкусней на свете. Лишь она терзает разум даже тех, кто на диете. Колбасой она зовется, вход у вас всегда найдется. Скидок целый хоровод в Хотуасе в Новый год. С Новым годом! Мен әгәрділердің бағарауын сақайрын әдіркен үжігайынларын кырғыбай кыргыттарын олай өтер беге кәрін артыр бұтын. Тоға мен нады болағына бір шеқытын бағар болды қытына телефоным нөмерін беремін. Ағыз 914 200. Түргенлікде әлес кыммыт, 4 сыллақ үрдік өрәқ, жылғы қантан анаммыт үті бәләқ, сырдық бәләқ. Ақсыне сәтті күнігер бәтінісіға кейе 9 час 5 минутаға көрің бейгі канал бұтығар сыластық да саныбыт сәргеләқ бит иккетін. Саха Государственный университетін раяж салатын бейон сыллағата бітер бит студентларға аналлах бейді. Декабря на канале «Россия» смотрите видеофильм НВК Саха о природном парке «Ленские столбы». Добрый вечер, вы смотрите «Республиканские новости». Үтөкеһенә маңнай республика сүрін соннартан білсең әхеқанауны Ливин Максим Березин. Россия тыйақайыстыватын министрі Алексей Гордеев сақасырын тыйақайыстыватын бордуксиятын оңыран тахаратчыларға қайғал тылларын әтті. Жүкускайға скола оларғар асқа көрілер қатчы тейбет. Мәя қаңылысылуға Николай Степанов түрәуті сүйісуын сылын белетир. Бұл оннатын сонунлары сихили білсің Москваға, Саха Республикатын күндерін чәрчетінен Республика президенті Вячеслав Штуров, Санкт-Петербург губернаторы Валентина Матвиенканы күтті біргілілігі сөбілігі түйерістілер. Ол күрдік манна 2011 сылларға социально-экономическая, техническая, культурная қайысқа олығы тұғынан әтелілер. Манатағынан Россия тыйақайыстыватын министрі Алексей Гордеев төгірік остол тәрідді. Манна министр Саха Сиргар тыйақайыстыватын продукциятын оңыран тахаратчыларға қайғалтыларын Кинлер үлелерін үрдік қачысты балақтық оңырыларын білет әті. Оны тыйақайыстыватын сайынларға тұғыламмыт республика программатын өйек қанадатын үйді. 2-тігінші сүрбе сылға дері транспорт энергетиканың оран тахарын сайынлары комплексны схематығар 2 бірайға әбекілдерге үлелек қаден әтті. Манна темір суол непсетеме ағар муниципалны тірілдерігер, нехелектерігер тұтулары ұйтар тұғынан әтілдер. Төкірік остолға республика правительстватын бір сәтілі Гор Борисов тыйақайыстыватын министрі Роман Дмитриев күттігіні ұлылар. Оттан бәғаға бойыттар албанаттарын күнігер білібет саллатын оғар себекке жөрбетін урдулар. Манна Москва Республика постоянный представитель Александр Акимов, Москва регионный күтті сығанын, онна социальный политикатын комитетін председателі Маңнайгы Солбиятчы Павел Климов күттігіні ұлылар. Бүгіндерге өйәе бүлі даларығар 162 местеләқ саңа скола үліға керектәқ. Бұл өрәқ қығата республика президентін онына бағылықтан олар бұд Михаил Донской өбілерінен тұтылынна тұтуы қайдақ бар бұдың ғыннары байгілден абілісті.
Туту бастан 2 сылтан үтүө жылынан норот тутутунан сагаламбыта. Итерери инвестицияга үп көрүлүбекке 4 сылтухары үле токтообута. Онтон үблените соктутууну тоголок кет генеральный директоре Оскола бастыкы выпускнига Алексей Петров ылсан же тихагар этерти. Же акылатын коллогоһун ис отделкатын тутууга олокта холоттар чугастагын хелектертен анал бригаделер терилден үлеләбиттере. Биһиги республика президента Вячеслав Анатольевич Штров бейте манна келен, көрен, нехленени кытта кепсетен, боскола тутутун инвестиционный программага килдеттерен, потом бу тутачылар бүгүн сүрдәг жүгө тупсага өсконы биге орбутугары белектәтлер. Далы Росколадан урут үрәгәретигәр сүнкән кылаты киллер бит Осколаттан бирдестере. Ол курдук 1905 сыллакка Оскола производство үрдүк өрәгдән бачым, үрәнәчләр сайынгы сыняланнаргар үләлагырдагар үләһиннәре государственный политикага кублоютугар тирәк болбута. Билигин дагыны биоһон бири сыбыпыһын тахарар Оскола бу кайысканы салгыр. И программаны үләһәм митемите повардар, кулинардары, билимнилкәйте кепсетинеге тахайтебет, onun итол урукку традиционный халгамыт биеду анюрикка элбәттә үләһәр планнахпыт. Онан асаңыден жайбет Оскола уруккулу 2 стынын ылан. Айнылахты күләлеригәр онкол оксулунда. Сондырган ангундар байгилдина Сергей Иванов. Оттон жукускайга оскологолорун ахлыгынан каачы үйерек салтаттан үбүленер. Бүгүнкү күнгө алын сүйөк өрөнәчитигер күнгө 5 солкубай 5 эре карчы көрүллер. Бу сума билен турар огахырыгар тийбет. Оскололор бу балаһынеттан каддак таксаларын Татьяна Николаева тугуласта. Оскола соло бойдарын ахынан качы 2 сылдагата муниципальный терилилерге сүктерилди бите. Жукускайдагы үйерек управлениета ого ахыгар көрүллөрү бу каз бидди оскола соотугар тыран түңәтер. Бу көмө оскола голор наксанаттан отут бурыгыныгар тиксер. Бир үйернәчиге күнгө 5 солкубай 5 карчы, отон социальный балаһынялардан кымма тыгыл оголоргар күннәгә аз 9 солкубайга тиңнәһәр. 9 солкубай көмө компенсация көрүлләр. Инвалид оголорга, инвалид трипүттәг оголорга, элбе оголагыларга, улада өз оготтун үһә буллагына, тулая калбыт оголорга. Город отут бирис нөмердәге осколатыгар алын класска 690 тога үйернер. Олортон 102-го олог босқа агыр. Улахан классларга маннык 500-тен такса ого бар. Күннәгы 5 солковый 5 карчы кайдактыгынан тийбет. Холобуру бу бихеха бас 2 күнүнгө мин болар буллагына мин кайдактаганы 5 солковый 5 карчы болбат. Онтон такса болар, олихен бу опсай сума бут ыйга тийбет. Onun ıyga oğa halıgar kömü karşı tibet bolan töröpüt ebit ölüyor. Povardar töhü kıllarından bağırastan totayu minyonu tangan belemini satırlar. Bana çöydük ahadallar da? Aha, çöydük. Miger siginde? Aha. Sıllata sığına ödü turar kemiger oğa halıgar körüller kemçi sulma ebilitin sitihi kaytar bat. Sonlardan Татьяна Николаева, Павел Пахомов. Мен қаңласылуға бұйыл догдоңын әхілегеттен түріттәк СССР сұруятчыларын сойуғын чилиене олон қоғыт Николай Степанов норой түрәбіте 110 сылын белетір. Маяға бұл беледі атағана мұт олон қо, онна мен қаңлас олон қоғыттыры ден кен қабаннақ научно-практическая конференция болан аста. Манна Ольга Семенова сырытта. Олонхотола мустубу жаро күнүройдан ал отумайда алгыс тыл этилинне. Күн бастыган гаргар кыттылахтар 580 хайдыган үлелерин ыттылар. Манна барыта 219 кейкитанна сүрбет өй доклад онна ихитиннери оңолунна. Манна устава сәсета күдә сөйдік, тахырлақтық, оны бұланнақтық, бүкәнекі көлларға үліләті. Олонха персонажтара усуран оңоқтар методический үлелер быстапкалара турда. Тарат сүрін үріқтайын осколата олонхону ететиге ухуюғы ләләбіті бұйыл үхі сыла болар. Олонха педагогикатығар оғыны кірардағаттан нәхілек бүттін түмсен төт қайысқанан өретер ухуяр. Өсіллақ үйрақ өте өтіміктән салаятчы бұқұрдық кәпсир. Оғылар бұ тұттын берәдік төттінен, оны бұ кәрәға, үтіөға, тардығылара, етен кекирование түмігінен баратын етевен мен қамтан дағанылан әппәппін. Оны бейлері әтелдер біхекі кәрәға жұлығы бұд, санабыт күйе, оны бұ бейбейбіте сығымыд, айылға қырыстабыллақ сығымыд, орды күйірде дейін бәлетелдер. Олонқо онна мәқалас олонқо хоттара научно-практическая конференция кыттылақтары өлі түмігінен бұхарылары ылынан салғы олонқоны қарыстағынға, чинчиге, тарғатыға, олонқоғы тухайлыбыт улыстағы тәрәхінлері тегін бұспаққа ғытарға сүбілестілер. Сонларганан мәқаластан Ольга Семенова, Семен Афанасьев, Эдуард Николаев.
Бүгінгі сонынар манныктар салғы тылы Алена Шестаковаға бері. Спасибо, Максим. И теперь коротко о главном. В рамках Дней Якутии в Москве состоялась презентация продукции якутских сельхозпроизводителей. Перерасчет коммунальных платежей за 2004 год будет производиться до 1 марта следующего года. Якутские боксеры уже готовятся к предстоящим международным спортивным играм «Дети Азии». Ярким событием в рамках Дней Республики в Москве стала презентация продукции якутских сельхозпроизводителей, которая состоялась в Минсельхозе России. Выставка экологически чистой, фирменно упакованной пищевой и качественной меховой продукции вызвала неподдельный интерес и восторг посетителей. Ключевым моментом стало заседание круглого стола, которое провел министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Он высоко оценил работу якутских сельхозпроизводителей. Также Дни Якутии проходят и в северной столице России, в Санкт-Петербурге. Официальная делегация во главе с президентом Вячеславом Штыровым побывала здесь накануне. Подробности по телефону передает наш специальный корреспондент Алла Кондратьева. В Санкт-Петербурге, в Смольном, состоялась церемония подписания соглашения и прошло утверждение плана совместных действий по реализации этого соглашения о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и социальных областях на ближайшие 3 года между Республикой Саха-Якутия и администрацией Санкт-Петербурга, которые скрепили подписями Вячеслав Штыров и Валентина Матвиенко. В рамках соглашения также планируется обмен опытом в различных сферах, в науке, образовании, по новым технологиям в производстве. Планируется сотрудничество в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, в области изучения земельных отношений, в области физкультуры и молодежной политики. Продолжится культурный обмен специально для республиканских.